Ni kwithiritwe na makarika ja maingi ja gikundi kia antu ekuru kumegembe kwiwa ni antu bagwitwa baumite obisine mubunge wa Mwekuru Karambuka Ilemia kana gavana Kawira Mwangaza kumania na bubu murungamiri wa wodi Kangeta Munene Kaburwa ariuga ekuru baireni bakiritwe mpengo barani justagaki na ungi gwita Kawira baraba agwatikanire bakigaraia kuya gikundi kimwe nande akarine boretwe baringage ripoti ondire bona Tujaja Dennis Mugendi na Chotariria. Terene ijisi ya igembe ikundi mwanya bia ekuru ni bithiritwe bikiringwa nkuu ndingo ya kuiwa mbesa ni antu basiethetie ni atumwa aidha bangavana Kawira Mwangaza kana ba obisi ya murungamiri wa ekuru Elizabeth Karambu Ilemia na sio ntuko cia mwamba ile 40 murungamiri wandi ya Kangeta Munene Kaburwa na mabisa ba obisi ya Ilemia baliwa ni bekirite masengere ekurubaire njustagaki na ungi agwitwa Kawira aria barabethiriri bagitema ikundi ntame. Twari na incident imwe ene Kangeta whereby mama by the name Justa nara kikundi muno ibeleza mantu ya maingi concerning obombo tethwa. Na allegation is that arawa umete office ne governor na governor omutumite kikundi bira no itako ya proposal ira ekoro proposal plus no beti ambese ingese registration para register ikundi kenda bombo tethwa office ne governor. Secondly, an allegation ingekuwa na to me from the national government kenda tethi ikundi bira ku register bomba kuona asula fund na rachokerera ringi a change topic awa na connection na office women rep Honorable Karambuka Ilemia whereby nyawe no mutethia kuona antu barabeni ndi para register ikundi kenda mbo baikire proposal bona forms. So actually twikurikia kura report una nethiretwo akibuithia that thing for a while indombere ku organize arari ndetanda Daudi askari Kangeta police station na tweta obuto mwithira na karinde antu kwita wa Kitharene ene kundi kia antu ekuru more than 200 na itura mwithira collect mbesa athuganirwa baingiritwe gituone kia polisi ya Kangeta ekuru baikundi ni barite ukujibwa umethene wa uria banyaritwe ni athuganirwa mama unejire uwo mwa Justa gaki ya twira atumine ofisi ya gavana ona windows na nto baraba na disability atorita twira register na 200 seweta kutururira account kenda musanda yuma ofisi ya gavana yoke ya direct tetoria tokera watoto teona bia totore windows uende mbesa sie kundi kia self help group na kege windows yonde ni mbesa iri system abatu atwirire ya thatu twamuria thatu iyambi atwira rimwe ikenda bweta kurura account National Bank manele yana rimwe iraundria miambo yake yana rimwe iraundria yana rere nge kenda bo register na group tia national level kenda president amenye ni kundi bya nabika wa mbesa siaso la mwisho mweri yele ekoro matoka kwa tuika tariki emwe yande kenda yo kiambie yu group yetu nione tirimana ko se bubega sioro kere tariki emwe ba withdraw account ine sio sia zero ni kenda to nekera mwe korumbia gaire na nuchu na ari okinya na maana yana ondire antumiri kiria kali ni atini baringe riboti bona aragaita bare bakwendi guketha aria batiandite mbere ambembere ekuru bonde baba konetwe pole sana na rieto ra mama county governor na mama Elizabeth Karambuka Ilemia nsoke mbweringi mbere amero bonde mero county yonde weta muntu kinyomwe urita mbesa na rieto ria Kawira Mwangaza kana Elizabeth Karambuka Ilemia anto na batumero obisi ira CEO Dennis Mugendi Weru Njuma mushine Kangeta Igembe Central County ya Meru.